iki gifaru kiri repo y'isi uneza gakungu ubundi turye ni isi kini cy'ababana kenshi bari hoti ni kiki ni beat tugafata kabisi tukarya n'amakisi tukazunguza bungs umva Mr. Me bad bitch kuri bed boo baguha amakuru nijyo renze muri cool I'm cool don't coffee ufata free face I'm a motherfucker in hashash muri show umva target mbafite mu murwa ni flex ni move ni flex ni dozer cheese umva bestie uri ready baze gutema umutipe ndi tayari namaze kugura ticket turerekeza Miami nge na genge do holy boy high no tudege indike z'ubufutu zisigire keke dukomeze dupulapinge by daily Kelly na Anje bagwe mu wababiri dufiringe muzika ariko dutamabiri umva kabiri mba magazine kadibi ndo mupagani ndo mupagani uri umupagani kwecyo hisemo ko umupagani gusenga byarananiye iwanyu barabikwemereye Kongeye kubasuza mwese abakurikiye Peto TV show nkuko mubona turi kumwe n'umusista wajyanishije sinzi nibe cameraman yabizuminze uko yambaye mu mutwe nako yambaye hasi umwana ukiri muto cyane ufite impano itangaje uyu mwana ndamugushimiye taratangira kuvuga uyu mwana afite impano uyu mwana azikurapa mbese muri make agira ngo ni murumuna wa Fifi Rai turakwakiriye kuri Peto TV show. Thanks. Amazina yawe? Amazina ibanze nkoresha ni Dani Darling asanzwe naheza na Karumera. Ayo koresha ni Dani? Darling. Dore ko ufite isoni nyinshi cyane no kubera iki? Wapi? Nta soni mfite. Ubwa mbere ugeze kuri kamera? Yes. Ufite ubwitonzi bwinshi cyane. Hasi ubwo kurarapa ukabishobora? Yes. Gutema se? Tangiro ntamo ku mirongo. Nje muri kumwe ni Dani dreams ngeze bipari buri cy'ubuzima bw'umutari nge dagakenga kunjira indani utumvina amazage mubona down nkabona Jenny ya mutaitan nubwo ndi guhera down nkenishije ndi turamereye dance sinjya amenyerwa sinjya nangu buti nkuryana ubujeni nubwo amatemuke mu matwi y'abajeni reka sinjya nkoresha umugeri kuko ingoma zanjye zipima toni ninjye ubona ko feature holi kuko narekanye nibyo bihorusha kuzanyitani kugera biza gusaba morning we itazana kala morning sagazanye nzibona morning nabonye stingiza morning shatu kwanyita mami ndirimbo ni yawe cyangwa ni yanjye niyo wiyandikiye? Yes. Yitwa ngo iki? Introduction. Yitwa introduction. Nyine nyikoresha ni introducing. Kwirenze cyane so. Ese ko umuntu akubonye atabona ko uri umurapa kubera iki? Wahatari. Kubera iki? Tubwitonze bwinshi wagira uri nk'umwadepere wiririmbira iza Vestina na Drokas. Ndo mupagani. Ndo mupagani. Uri umupagani? Kwecyo hisemo ko umupagani? Gusenga byarananiye. Iwanyu barabikwemereye? Ko umupagani? Barabikwemereye? Ku myaka yawe 12? Nibiri? Ndashaje ni 6. Urakuze nuko wagwinyiye? Okay, hanyuma twinga mu buzima usanzwe witwa? Aheza na Karumera. Mu rugo ni Karumera. Ku mukobwa mwiza na mu karere ka Huye. Ku mukobwa mwiza. Guys, turi kumwe n'umusista bamwita Karumera ngira ngo muri kumwumva agenda dutamo yamaze kuduha introduction mu kanya araza kuduha na boda turamburire aturirimbire nyine byanya byaturapire. None se umaze igihe kingana iki umenye ko ufite impano yo kurapa? Niga mu 5 primaire ariko ntabwo nari bwatangire kwandika indirimbo. Yego. Tangiye kwandika indirimbo ngeze mu 2. Mu 2 secondaire. Nibwo atangiye kwandika. Ose se ukiga ko ndebe uri umupeti muto cyane? Ndakiga. Ngeze mu kangahe? 3e. Okay, nshaka ko no uturimbira ku ndirimbo yawe, uturapira ku ndirimbo yawe ya mbere wanditse. Anje nanditse bwa mbere. Ubuzima bwanjye ni haso abatipe bamfata nka saso iwacu bari baziko nzava mu daso bategereje gikomba hakado ibibaba biramina amaso nkajya danica ndira musonjo iniga zikanje inyomeko nkahita nkura amagi nguzanyo nkura mu zapani bishiko iyi mihanda aba baby barateseka barafeke nk'ubundi bagaceceka minizo ati komba numvujajiga my choice was not chosen to bimenya iyi direction siyo nashakaga nari macho yine sinashonaga peer pressure arasunikaga nabaye addicted singikoma hano hakenewe pawaza rurema gerageza kusomera kuri panasha iniga zikanereka imbere amabia day bamagara ni nabati night umuhereze nyina nge ndabona ubu buzima mana amapenge gusenga ibibaba ndashaka guswata mana amapenge gusenga. Yes. Iyo ndirimbo yitwa ngo iki? Power. Yitwa Power.
igitekerezo cyo kuyandika cyaje gute? hari agakontenti ka Nesane nabonye avuga nyine yuko kugira ngo nyine ujye muri ibi bintu by'umuziki unyura muri sirago nyinshi harimo ruswa y'igitsina. Ego niho wakuye igitekerezo cyo kwandika iyi ndirimbo. Yes. None se ko uyu muziki tubwiye ko umazemo iminsi, hari umuntu ugeza kwaka iyo ruswa? Wapi? Ntawe urayikwaka. Wayitanga cyangwa ntabwo wayitanga? Iyo ruswa ntabwo itangwa. Ntabwo itangwa kuri njye ariko. Umuntu akubwiye ngo umuhe iyo ruswa akuzamure, ntabwo wabyemera? Namubwira akicira mu bisheke ntaribe. Kuki utabyemera se? Biba bintu biba biri danje. Gute? Kubona umuntu aza akwaka ruswa y'igitsina bigakunda ukamuha yangiza akagenda wenda ntanakuzamure cyangwa akakwanduza izindi ndwara. Si nkuko se waha n'umunyonzi akigendera cyangwa umumotari? Oya, nabo ntabwo wabaha. Wari wabigerageza ngo wumve? Gahunda ni ukuba isugi. Acyari isugi? Urumva uracyafite ubwoba, niyo mpamvu bitinya? Ubwoba ntabwo bwabura. Uzakomeze wibere isugi. Uba wumva uzatuba usugi nko ku myaka ingahe? 26. 26? Yes. Okay. Ubwo uracyafite imyaka myinshi yo kwirinda. Nose iwanyu barakubwiye ngo genda rwose ujye wirapira turabikwemereye koko ukiri umupeko uracyari muto cyane? Oya, mu rugo ntago babyemeye. Nabikoze ku gahato nyine. Wabikoze ku gahato? Ubwo ngubwo bagufata gute? Umunywa w'itabi. None se itabi urarinywa? Hafi nyine agiye mbatamo imirongo nyine mama akavuga ati mba nanyweye kabisa. Akavuga ngo uba wacomye. Ese uri kumugana uracoma cyangwa imirongo yawe iri naturelle ntabwo ishingiye ku itabi? Ntabwo ishingiye ku itabi. Vibes uzikurahe? Zibonana nyine abandi bantu nanjye nkabyiga. Wanavuze ngo ngusoma ngo kugapanashi muri ra ndirimbo. Ngo Heineken wapi? Heineken ntabwo urayigerageza? Wapi, ntabwo nywa inzoga. Muri uru ruganda rwa muzika mu Rwanda ninde mu musista ufata nka roromodo wawe? Fifi Raya. Fifi Raya. Hari indirimbo zuzi? Ego. Wadutaye muzi? Ngiye kubatamu ku gakorabo yakoranye na Tonalite yitwa Oshi. Ego. Iki gifaru kiri repo y'isi uneza gakungu ubundi turye ni isi kini cy'ababana kecu bari hot ni beat tugafata kabisi tukarye n'amakisi tukazunguza bungs. Umva Mr. Me bad bitch kuri bed boo baguha makuru ni renze muri cool cool don't coffee ufata free face I'm a motherfucker in hashash muri show umva target mbafite mu murwa ni flex ni move ni flex ni dozer cheese umva best uri ready baze gutema umutipe ndi tayari namaze kugura ticket turerekeza Miami nge na genge do whole boy high no tudege iniga z'ubufutu zisigire keke dukomeze dupulapinge by daily Kelly na Anje bagwe mu wababiri dufiringe muzika ariko dutamabiri umva kabiri mba magazine kadibi na refre yuzi je ariko rabakoranye n'undi muntu ntago nabanyise kuko umuntu Tonalite ni uyiririmba. Waturirimbiye aho yaririmbye refre? Tonalite? Oya. Ego. Umba ndi kumwe n'ibyana biri ndi kumwe n'iniga ziri flexi ndi kumwe n'ibyana biri sexy abashimanyi bajye mu gikari abasigaye dukomeza kari wipari wikire dance utubonye tuba duparitse amabands kuko iryo kandi burya kenshi. Urumva kubizi cyane. Hanyuma ufite projet yo ufite igitekerezo cyo kuzakora projet yawe mu uhe mwaka? Mu mwaka uyu nguyu bikunze. Iyo nguyu bikunze harabura iki kugira ngo n'uwarebye ikiganiro ukumva ashatse kuguha support amenya aho yahera? Harabura iki? Harabura capital ingana gute? Hari umuproducer mwavuganye? Ntawe muravugana? Ntawe turavugana. Wigeze ugerageza kuririmba ku ndimbo za gospel ngo wumve? Wapi? Nta nizuzi? Nta n'umuhanzi wo muri gospel n'umwe ubuze?
muri gospel ndabaza ariko ntabwo indirimbo zabo zikunda ku buryo nazifata. Ntabwo uzikunda. Watangiye gukunda hip hop ufite nk'imyaka ingahe? Mfite nk'imyaka 14. 14 watangiye kuyikunda. Okay. Wumva mu myaka 2-3 iri imbere uzaba uri muntu ki? Zaba nyine ndi umuhanzi ukomeye nka Firaye. Afiraye. Se Cyamurenzeho. wifuza guhura nawe? Mu wese ubu niki wamubwira? Kumubwira ko mukunda cyane nyine. Birenze ibyo namahaye. Umukundira iki? Physically afite aga face keza. Ni mwiza. Afite mu kanwa heza. Iminwa myiza. Amaye nka yanjye yarekera. Anagira n'ijwi ryiza ni n'umuhanga mu byo akora. N'umuhanga mu byo akora. Ya urumva ko uramufana byatare. Ugeze ugerageza kumwandikira kuri platform ze? Instagram. Waramwandikiye? Yaragusubije? Wapi? Yarakwihoreye? Yo ubwo ntabwo yabibonye cyangwa yarabonye akujya sini? Byashoboka ntawamenya. Haze nisimva ukuntu wandikira umuntu akakwihorera ukagumya kumukunda, njye mba numva urukundo rweta rugenda. Ntabwo namureka. Uzamufana mpaka. Ngo gira ubutumwa umugenera kuri kamera. Okay, Fifira ndagukunda cyane kandi dushaka indi ndirimbo. Hashize igihe kinini utaduha indi ndirimbo turayikeneye indi muzigo. Watangiye gukunda se abakobwa bagenzi bawe mu wuhe mwaka? Herekera mbakunda. Herekera ubakunda? Ukiri muto? Ubwo iwanyu mu byumva kimwe? Wapi? Ntago bajya bakujajinga cyangwa ngo mubishwanire? Turabishwanira kuko mbere nyikunda Fifira y'abataramumenya bari bazi ko nyine ari itabi ryitwa gutyo. Wumvaga ari nk'ikiyobyabwenge ukoresha? Ariko agarutse ku ijambo itabi cyane. Itabi ni ribi. Iwanyu umwana wa kangahe? Wa kabiri. Wa kabiri. Ufite barumuna bawe? Umwe. Okay. Hanyuma rero ndumva twagana ku musozo w'ikiganiro tugasoza nyine ugira icyo usaba abantu abakunzi bawe bafite bazareba ikiganiro cyese n'undi muntu wese. Ikintu nababwira ni ukugikunda ukora subscribe no kugikurikira cyane na support nyine kubishoboye yayima ukabasha kujya gukora imiziki yawe. Yes. Okay, nyine icyo nakubwira ni kubwa nyine courage ukomeze ukunda ibintu ukora, urumva ko ufite impano yo kurapa ariko gerageze nyine ubidevelope kuri level imwe ubijyane ku yindi. Sibyo? Akuzagerageze n'indi miziki wumve tari ukurapa gusa. Kari byo nkunda sakora ikintu udakunda. Uzagerageze nyine nabishaka kubikunda. Nzagerageza ndebe. Okay, ngaho dusoza usaba abakunzi bawe gukora subscribe kuri Peto TV Show. Abakunzi banjye kinasaba no gukora subscribe kuri Peto TV Show. Kurikira ibiganiro biba bihari, hari abana bafite impano kandi nyine birabazamura. So wakoze cyane kwitabira. Murakoze namwe.